Dahara kuriatta sonai homage persembahan songon nasomal. Jana ibaga sadarion marhodja bagal na basing dohita. Riapma hita jongjong doringon hita ma roh au ubamu o Tuhanku. Ibagas gorani ne bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tonduina pasing si topalangit pakon tanoon. Amin. Ay huhira, si taronon bani panorang si sonari, seng satimbang in marimbang hasangapon, nasihol si patalaron bata. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan nebata parolong ate yang bagal, ham do harohan ni apoh-apoh na tarsulur, hubani halak na marpusok ni uhur, apa gogoh na sumurung hubani halak na ibagas hagalekon, tatap ham mahanami na martupuon, ase malas uhur nami, janah margogoh mandopakon bagay ni hamaholon, tangion hama pangindon nami on, ham Tuhan si pangapoh, haporusan pakon batar-batar na toguh, marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hundul makuria. Mandoding haleluya 200 sada ayat sada das hubani tolu.
mahita jongjong. Martonggo mahita, sopotkon hitama dosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan nebata Bapa nami, napasing anjahana sangap doham, namangidah terus das hubagas uhur nami. Ham do patubuh kon hasitongan, hapitoran hapasingon ibagas hadirion nami. Tapi seng ihaulong ihanami ham, humbani gokni uhur nami. Humbani putih ni ate-ate nami, humbani gokni tondui nami, apa humbani bois ni gogoh nami. Goluh nami, seng romban hubani hasitongan, hapit toron apa hapasingon, nadop isuan hon ham ibagas diri nami. Seng tarponop kon hanami dosa pakon panlanggaron namiin, ay talar doin haganup ilobeimu. Sonari, roh doha nami hulobe-lobeimu, mambuan haganup dosa apa hahurangan namiin, maidop mauhurmu ban nami, sasap hama dosa namiin, suruh hama tunduimu hubagas uhur nami, ase tarbain hanami membalosi ham, ibagas hapit toron, hasitongan pakon hapasingon, ase boy hanami parsimada bani haguluhan nasa dokah ni, nabinagahkonmu bani sagala na porsaya, bani anakmu Yesus Kristus si paluahan nami. Amin. Tangar anjaha haporsai hitama, hatani nebata bagah-bagah, pasal hasasapan ni dosa. Ay seng dong ubahni, sabonar haganup do si dea mardosa. Anjaha seng dong si pujion ilobe ni nebata. Gabe ipitori do si dea, marhitei si layak-layak, halani hidup ni uhurni. Hinorhon ni panobusion na ibagas Kristus Yesus. Ia do ipajongjong nebata gabe hitei pardiaran, marhitei haporsayaon bani daroh ni ay. Ibagas holong ni nebata, domma isasap haganup dosata. Halani ay, pataridakon hitama tanda-tanda ni parguluhan na baru. Hasangapon ma bani nebata ibabo. Amin. Hundul makuria. Mandoding bahita, haleluya, nomor 147, ayat sada das hubani tolu. Rihap mahita jongjong.
Saksihon hitama haporsaya ontain, songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya bani sabta noon. Au porsaya bani nebata bapa, pargogoh na sotarimbang, na manopalangit pakon tanhoon. Au porsaya bani Jesus Kristus, anak ni nebatana sasadain, indo Tuhanta, na tinubukon ni si Maria, sanggah nape haliaban, marhite tunduy na pasing, na manaron na parngit, bani panorang ni si Pontius Latus, iparsilangkon, mate anja itanom, turun hunoguri toruh, mulak manggolu humbani na mate, bani ari patuluhon. Naik ku surga, anja hundul isyamun ni nebata bapa, pargogo na sotarimbangin, hunjay maiya mulak magira, laho mangumi halak na manggulu, pakon na dop mate. Au porsaya bani tonduy na pasing, bani kuria parsadaan na mapasingin, parsauran ni sagala na mapasingin, bani hasapan ni dosa, bani parpuhon ni akula, pakon bani hagoluhan na sadokah ni dokahni. Amin. Hundul makuria. Shalom, oras mahubata haganupan. Sonari ibasawan hanami ma tinting na masa, pakon na sihol si pamasaon, bani kuryata ibagas na sa mingguon, Minggu 10 Oktober 2022. Naparlobey jadwal ibadah. Ibadah Minggu jam 8 pagi, secara tatap muka pakon streaming YouTube. Sonai homa ibadah sekolah minggu dan marguru sidi haganupan tatap muka ilaksanahon di gereja on masuk jam 8 pagi. Sadarion Minggu 10 Oktober 2022 ia dongkondo horja bagal na pasing na patoluhon. Diar ase persiapkon hita hadirionta laho manjalo sakramen horja bagal na pasing on. Napaduahon sermon majelis aima sermon lokal Selasa 10 Oktober 2022 jam 10 siah atape jam 7 borongin ilaksanahon tatap muka marianan igarejaon ase hubata haganupan majelis jemaat roh mahita mandehuti parsermonan on. Napatuluhon PA seksi Inang ilaksanahon bani hari Rabu 10 siah Oktober secara tatap muka imulai jam 10.30 piasini aima sektor opat. Ase hubani na syam haganupan inang rohma mandihuti acara PA on. Namangihut jadwal latihan singer. Latihan singer setiap Sabtu jam 4 sore ilaksanahon i gereja on. Namangihut partongguan rumah tangga. Partongguan rumah tangga ilaksanahon bani Jumat 21 Oktober 2022 sektor sada naman jabui keluarga situa Redwin Sitopu Inang Boru Tampu Bolon namar tugas ambilan situa Gorga Sinaga agenda situa Marwina Purba doding situa Sepenni Purba. Sektor 2 naman jabui keluarga Rahot Mandamanik Inang Boru Sitepu namar tugas ambilan situa Neliwati Surbakti, agenda situa John Nediwarson Saragi, doding situa Lasmarina Purba. Sektor tolu Marianan Igarejaon, naman jabui keluarga Agelingga Boru Sianipar, namar tugas ambilan pendeta Oberlin Silalahi, agenda situa Hotdiman Sinaga, doding situa Hardi Olman Purba. I sektor opat naman jabui keluarga situa Emeritus Reperson Sitopu Inang Boru Saragi, ambilan situa Morris Purba, agenda situa John Marlon Sumbayak, doding situa Eli Sarmawati Saragi. Namangihut dakdanak tubuh.
Domma tubuh nyombah naboru itongah-tongah ni keluarga Bapak Andrison Batora Sitinjak inang dipensi Gamela Boru Sumbayak Aima Rikelli Trisinta lahir di Depok tanggal siah bulan siah 2022 sehat do nyombah sonai huma nama torasni pamasumasuon partongah jabuon atape pemberkatan pernikahan. Sihola dong konondo ibadah pamasumasuon partongah jabuon hubani nyombah ni kuriatta. Aima Rian Clinton na humpun SPD nyombah ni Bapa Boyke na hampun tinubuhkon ni inang situa benauli tondang hun kuria GKPS di jantung. Pakon tunangan ni Belinda Novelita Boru Damanik SPD nyombah ni Bapa Situa Lerbin Damanik tinubuhkon ni inang Nurmenna Purba hun GKPS Pamulang bani hari Sabtu 22 Oktober GKPS di jantung ipukah jam siahwib diar ase tonggoon hita acara on ibagas na diar tupuan inang Naomi GKPS di jantung Minggu 16 Oktober 2022 sadarion ipamasa do PA inang Naomi GKPS di jantung Marianan Igarejon siluk selesai ibadah minggu. Ase hubani na siam haganupan inang Naomi boima mendihuti acara on. Pertupuan seksi inang Seresot Cikoko. Minggu 16 Oktober 2022 ibahendo pertupuan seksi inang Seresot Cikoko ipukah jam 10.04 WIB Marianan i GKPS Kebayoran namangidangi inang GKPS Pamulang acara ibadah penyerahan mata uang terindah dari masing-masing jemaat Pakon Warnasari diarma asih haganupan inang GKPS jantung hadir bani acara on teknis keberangkatan ikoordinir pengurus inang Marsiurupan Saga KPS hubani korban gempa Tapanuli Utara. Minggu sadarion 16 Oktober 2022 bahenen tado panggalangan dana aima mangurupi hasomanta na Itapanuli Utara korban bencana gempa bani hari Sabtu 1 Oktober 2022 halani namasa ai rusak berat do rumah pendeta resort GKPS Tarutung, gedung gereja GKPS Tarutung, rumah anggota jemaat nama seda 42 keluarga. Halaniai ambah ni tonggota bayan hitama pangurupionta marhite panggalangan dana. Pelantikan tim audio organis sonai homa tambahan tim multimedia. Minggu 20 Oktober 2022 adong konondo pelantikan tim audio organis pakon tambahan tim multimedia bani ibadah minggu. Namangihut retreat dan kunjungan kasih Naomi Distrik Pitu. Bani hari Sabtu Minggu tanggal 22-20 Oktober 2022 Siholadong konondo retreat pakon kunjungan kasih Naomi GKPS se Jabodetabek. Retreat Marianan Ipuri Ayuda Resort Megamendung. Janah kunjungan kasih Hukuria GKPS Bogor. Berangkat bersama dari BKN Cililitan Jakarta Timur. Namangihut pembinaan pengurus dan guru sekolah minggu sa Distrik Pitu. Siholadong konondo pembinaan pengurus pakon guru sekolah minggu sa Distrik Pitu bani Sabtu tanggal 5 November 2022 Marianan i GKPS Cikoko ipukah jam 8 WIB sampai selesai. Biaya registrasi per peserta 50.000. Sesi naparlobe aima iman dari pelayanan, dasar dari pelayanan. 2. Menjadi sahabat anak dan dapat menguasai kelas. 3. Teknik bercerita, alat peraga dan pujian kreatif. Diarma ase pengurus pakon guru sekolah minggu KPS Jantungon
mendihuti acara on. Registrasi ditutup tanggal 30 Oktober 2022. Salam hubani Preses Distrik Pitu, Pendeta John Ricky Purba, Pakon Koordinator, Pelayanan Sekolah Minggu KKPS Distrik Pitu, Bapak Insinyur John Sinurat. Na mangihut buku 30 tahun GKPS Cijantung. Soft copy atau e-book 30 tahun GKPS Cijantung boima ibaca atau i-download melalui website Cijantung GKPS Resort Cikoko or ID. Anggo adong saran untuk perbaikan boima ipadas hubani PHMJ. Jadi boima ibasahita B irumah tamarianan B. Na mangihut ulang tahun ke-30 GKPS Cijantung. Puji syukur atas terlaksananya seluruh rangkaian kegiatan perayaan ultah ke-30 GKPS Cijantung dan seluruh panitia mengucapkan terima kasih atas doa, kehadiran dan dukungan materai seluruh jemaat dan undangan sehingga pada Minggu 9 Oktober terkumpul dana sebagai berikut. Tortor dan korsase jumlah 13.587.000. Sumbangan dari GBKP dan HKBP 1.250.000. Janji iman 92.315.000. On cash pakon tunai. Iya, nama ngihut rincian tok-tok riap. Sektor sada jumlah 40 kakak, nado membayar 30 kakak, jumlah ini 3.850.000 rupiah. Sektor 2 jumlah kakak 36 kakak, nado membayar 20 siah kakak, jumlah ini 2.100.000 rupiah. Sektor tolu 54 kakak, nado membayar 32 kakak, jumlah 3.150.000 rupiah. Sektor 4 jumlah kakak 45 kakak, naduk membayar 30 tolu, jumlah 3.250.000 rupiah. Total naduk membayar jumlah 13.150.000 rupiah. Asih hubata nalape padas kontok tok riap, boida pe ipadas kubani bendahara jemaat atau pehu bendahara sektor. Untuk Bapak Inang nama Poso berkenan untuk melakukan pembayaran janji iman, atau jika minggu lalu belum berkesempatan mengisi form janji iman, dapat menghubungi bendahara jemaat atau bendahara panitia. Ia nahubata nalang bandihuti hari mingguai pesta tene boido nasihol hurta padaskon janji iman, boido pe ijalohita sonari formulir form tene ase jalohita hubani bendahara jemaat. Iya. Dan untuk Bapak Inang nama Poso yang berkenan melakukan pelunasan kaos, dapat menghubungi calon situa Milda Guntom atau bendahara panitia. Namangihu training of trainer. Si holadong konondo training of trainer hubani sintua nalaho pangajar par guru sidi saresot Cikoko. Domuhujin hubani majelis sintua na bertalenta sebagai pengajar. Mendaftar mahubani PHMJ ase ipadihut bani program training of trainer on. Akuriata baru opat situa na mendaftar. Ya, namangihut buku Simalungun untuk Indonesia. Iruang konsistori adong do buku Simalungun untuk Indonesia, marjudul milenial berbudaya, penulis Triadil Saragi, MSN, asibuli hitama buku on, hargani 66.000 rupiah, referensi Pendeta Alex Sitopu, Pendeta Resort Cikoko. Namangihut pembangunan balkon pakon renovasi ruang sekolah minggu. Pembangunan balkon dan renovasi ruang sekolah minggu sudah selesai, tapi pembiayaan pelunasan pengadaan AC dan renovasi ruang sekolah minggu masih terus diharapkan dari semua anggota jemaat. Namangihut ucapan selamat ulang tahun. Jemaat dan majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan untuk jemaat yang berulang tahun dalam seminggu kemarin. Namangihut warta keuangan. Kas jemaat saldo awal 40.120.050 rupiah.
Total penerimaan 4.117.000 rupiah. Total pengeluaran 13.374.200 rupiah. Saldo akhir 30.142.850 rupiah. Kas jemaat saldo awal 4.085.500 rupiah. Total penerimaan 3.670.000 rupiah. Total pengeluaran kosong saldo akhir 7.755.500 rupiah. Kas seksi badan dan tupuan saldo awal 130.720.730 rupiah. Total penerimaan 1.405.000 rupiah. Total pengeluaran 510.000 rupiah. Saldo akhir 137.535.731 rupiah. Kas pembangunan balkon dan ruang sekolah minggu. Saldo awal 2.210.000 rupiah. Total penerimaan kosong. Total pengeluaran kosong, saldo akhir 2.210.000 rupiah. Kas pengadaan AC gereja dan ruang sekolah minggu. Saldo awal 6.444.000 rupiah. Total penerimaan kosong, total pengeluaran kosong, saldo akhir 6.444.000 rupiah. Kas resort. Saldo awal 1.123.000 rupiah. Total penerimaan 1.527.000 rupiah. Total pengeluaran kosong, saldo akhir 2.650.000 rupiah. Kas pesta olop-olop resort. Saldo awal 1.506.000 rupiah. Total penerimaan 200.000 rupiah. Total pengeluaran kosong, saldo akhir 1.706.000 rupiah. Kas ulang tahun ke-30 GKPS Cijantung. Saldo awal 4.250.000 rupiah. Total penerimaan 55.552.000 rupiah. Total pengeluaran 10.100.117 rupiah. Saldo akhir 30.805.000 rupiah. Ringkasan. Saldo awal 204.640.221 rupiah. Total penerimaan 66.551.000 rupiah. Total pengeluaran 37.161.200 rupiah. Saldo akhir 237.230.000 rupiah. Sonai ma tinting na masa, pakon nasihol si pamasaon, age sonai kewangan ta ibagas na sa minggon, martonggo mahita. Terima kasih, sombah nami tongtong hubamu Tuhan, malas tumang uhur nami Tuhan, bani haganupan perdalanan ni hurja nami, ibagas na sa minggon, age sonai Tuhan, marhitei, malas nyuhur nami, laho marbagal nyuhur, tongah-tongah ni huriamu. Dumay tangarkan nami Tuhan, ahana masa pakon nasihol si pamasaon. Harap duhur nami Tuhan, bani haganupan rencana ni huriamu, campur tangan kam Tuhan. Terlebih may Bapa, bani haganupan kiwangan dup ijalohan nami, ajar-ajar jantung kanami, asibuhi Tuhan ni pergunahon, haganupan indo muhubani harusuh nyuhurmu. Terlebih may Tuhan, bani haganupan hanami ang guta jemaatmu, nadop marsi bere-bere hutonga-tonga ni kuriamu. Lambin marpasu-pasu maham Tuhan, marhitay kurja nami marsada-sada. Ay sibuhi tong-tong Tuhan, hanami marmalas nyuhur, bani haganup kurja nami, narumban hubagas, harusuh nyuhurmu. On matuhan tonggo panginduan nami, ibagas goran anakmu Tuhan Yesus Kristus, jaluham hanami rapakon tonggo nami. Terima kasih ma hubamu. Amin. Iya, adong otik ralat bani ting-ting nami, ralat pertupuan ni Inang Naomi tanggal 20 tolu, bulan 10 2022 Marianan i Garejaon.
Terima kasih, Mak. Doding ambilan bata sebelum mendengar hatani Tuhan. Mendoding meta humbani haleluya 250 sada ayat sada pakun 2. Damai ni naibata na mangatasi ganup hauhuron in maman ramotkon uhur apa pikiran nasyam ibagas Kristus Yesus si paluahin. Amin. Selamat hari Minggu mau bata ganupan. Kuria na hinarga ibagas gorani Tuhan hatani nebata bani kebaktian mingguta siangon tersurat bani Lukas 10 pitu. Nehemia 5 ayat sada das subani ayat 10 tolu. Nehemia bindu 5 ayat sada das subani ayat 10 tolu. Ya, perikir kita asai basaun hanami. Atap halani itampil hondo ilayar boy maresponsori ya hitatene. Hanami membahas ayat sada, nasiam holi membahas ayat 2, sonaima satu rusni, bani ayat 10 tolu holi riap kita. Puka hitama. Aturan nabinahen ni si Nehemia bani halak na miskin. Tapi masama doruh-doruh itongah-tongah ni halak na miskin, apa parinangon ni si dea, dopak sanina ni si dea halak Jahudi. Adonggo deba nama katahon, buedo hanami sa panganan, ay buedo anak pakon buru nami, bereben nami gandum, asemangan anjaha manggolu hanami. Adong dohoma nama katahon, maningon gadei honon nami majuma nami, pohon anggur nami, pakon rumah nami, ase dapotan gandum halani lohei.
Anjaha dong isen na makatahon. Domanon jangan nami duit bahan galar ni lasting ni juma nami pakon pohon anggur nami ubani raja ini. Aipe, ia sibuk nami, songon sibuk ni sanina nami do. Anak nami, songon anak ni sidea. Hape tonggorma. Maningon ondos konon nami mahape anak nami, apa boru nami gabe jabolon. Anjaha deba, humbani boru nami, domma gabe jabolon. Tapi seng margogo hanami makkahua ay halak na legando si mada juma nami, apa pohon anggur nami. Jadi manringis tumang maahu dok huboge doru-doru apa adu-aduan ni sidia ay. Jadi dop hutimbang-timbang ibaga suhurhu, huhata mahalak na sangap, apa kopala-kopala. Niku mado paksidea. Doma manjalo bunga ni duit hape na siam, humbani sanina na siam. Jadi hubahen masada tupuan bagal mangimbang sidea. Nadop manobus menata alak Yahudi. Segala nadop tarbuang dari bangsa seperti lomba humani Gogota. Tapi nasiam sendiri do nuan menjual sana nasiam. Anja hubata do sidea terjual. Jadi sigma sidea. Seng terbalosi sidea. Dopai nikuma. Seng dear nabinahen nasyamin. Ailang patut marhabiaran hubani na ibatat tanasyam namin marparlaho. Halani pangapasion ni bangsa si paju begu-begu musuh taay. Pe agesan ninaku apa juak-juakku doma ipapinjam kon hanami pirak pakon ome bansia. Balihon hitama utang ay. Paulak nasyam mahubani sidea sadarion juma ni sidea. Pohon anggur ni sidea. Pohon jetun ni sidea. Apa rumah ni sidea. Rosi bunga ni duit. Sonai homa gandum. Anggur apa minak. Na pinainjam kon nasyam hubani sidea. Dop ay ni sidea ma. Rape hanami paulakon ay. Anja ahape lang tungguan nami. Hubani sidea. Rado hanami mambahin songon na inatahon mo ay. Dop ay hudilo ma malim lanjar hupabija ma sidea. Ase ibahin sidea romban hubani hata ay. Riap kita. Hupaspas ma partontonan ni bajuku. Nikuma. Saisonin ma paspason ni naibata. Ganup halak hun rumah. Apa humbani artani. Naso mandalan kon hataon. Saihona paspas ma iya anjaha buangon. Dopai nini ganup tupuanay ma. Amen. Anjaha ipuji sidea manay bata. Ibahen sidea maay songon na binagah kon niya. Ay madasnik. Jadi ita ganupan ra. Anggo majelis na dop marsermon doma yarusion. Ngay ma. Tapi hubata na sama sekali baru on ope ibasahita. Rado ay na huzado artinion. Huzado arah nion. Tapi hita haganupan sebenarnya teks ni ambilanta sadarion cukup menggugah kita untuk selalu berempati terhadap orang lain. Ulang imiliki hita sikap marmalas nyuhur ketika dong halak namar sitaronon. Lang cukup pitah simpati tapi harus berempati. Kita haganupan. Dop mulak bangsa Israel hun Babel. Bani tahun 537 sebelum Masehi. Nini ijai bahat tumang dositaronon na yalami sidea. Secara ekonomi untuk hidup sehari-hari pe sangat susah. Karena apa? Dongkinan rumah ita dikon, dongkinan jumani, dongkinan artani, duma habis haganupanai. Duma habis haganupanai. Mereka memulai hidup dari nol. Dop ko simulak hun habuangan Babel. Rumah panumbahan pe langadong be. Tembok Jerusalem
nagabe simbol pertahanan, lambang keamanan, on pedoma hancur rata dengan tanah. Jana secara rohani, secara mental, secara spiritualitas, doba maseda homa buey hapur sayaon ni sedea. Halani ibabel, dong mana kawin campur hubani halak nalegan, iirikon ma hapur sayaon ni pasangan ni, itadikon ma na bata. Jana hita haganupan, nini na paling parah adalah langadong betubuh keinginan, kerinduan ni bangsa ai untuk menyatu dengan Tuhan. Minim sekali keinginan ni sedia lahu bersekutu hubani Tuhan, minim tumang keinginan untuk beribadah, minim tumang keinginan untuk martongko. Jana idah kita age bani teksta ijon. Nini barita pasal situasi ni Israel dop mulak kun habuangan Babel dasdo bani Nehemia. Bani panorangai Nehemia sanggah marianan i Persia. Jabatan ni i Persia sangat baik. Ai masih tahu anggur ni raja. Cukup baik kedudukan ni i Persia. Mambogi haganupan keadaan ni Israel dop mulak, Nehemia sedih. Lang pita sedih tangis doya. Tangis doya. Lang pita tangis martonggo marpuasak hubani Tuhan. Sehingga nini situasi ini na sedih on, nalang semangat on, idida oleh Raja Persia. Bani panorangai, Raja Persia margoran Artaxerxes. Ia mangidah, masih songon nalang semangat si Nehemia on. Maka isukun, masih songon na sedih ko. Lang boritan ho, ay manghua ho. Maka ijawab oleh Nehemia, aha malang sedihaw, halaniaha, tanoh ni nenek moyangku, tanoh hatubuhanku, domahancur rata songonari, rumah panumbahan pelang adong be, tembok Jerusalem pe domahancur. Aha malang sedihaw, anggo huboge barita, hasoman sa bangkakku, menderita i Jerusalem. Baru nini raja, anggo sonai, ama ipindo uhurmu, nasihol bahenonku. Kesempatan on, ipake Nehemia sa dear-dear ni. Nini marpikir Jeremia. Dupko siyai iya tahon Nehemia nini sonon. Anggo marosuham raja nami. Bereham maau mulak hu Jehuda. Bereham ma izin bakku untuk mulak hu Jehuda laho patorsahon hutakku. Dopai nini raja ai laho maho. Iberema cuti 12 tahun bani Nehemia. Nema cuti maho. Laho maho. Pator sama hutamai. Padear maai. Diberangkatkanlah Nehemia dengan kayu ares na jenges-jenges. Iberangkatkon maya dengan pengawal, dengan tentara. Ase proses pembangunan Holi Ijai, boy mardalan, ibagas na dear. Sonaima, borhatma Nehemia, un Persia, menuju hu Jehuda, dengan buai tentara, dengan buai pengawal. Dobdasia i Jerusalem. Ia mengkoordinir haganupan bangsa Israel. Baik raja-raja, baik kepala-kepala, ikoordinir betul-betul untuk siap memukah pembangunan. Untuk memulai pembangunan. Tapi nini ijon, AGP di saat Nehemia, di saat bangsa Israel, bangsa Yehuda, sihol memukah pembangunan nadear ai. Pasti do di mana ada kebaikan, di situ selalu ada rencana ni simbolis. Setiap iorjahon ham nama dear pasti adong nalang marosuf. Apalagi nalang madear tene. Setiap ada niat untuk melakukan kebaikan pasti simbolis roh. Nah ase ulang saud. Sonaima itonga-tonga ni Israel. Angkoy basahita bani pasalopat nini ijay. Ketika mereka mulai merencanahon pembangunan kota Jerusalem. Ipukah madeba. Maka nini rohma si pangago. Hunhuta Samaria namargoran Sanbalat. Anjaha hunhuta Mammon namargoran Tobias. Boy doholi basahita pasalopatay.
Selalu ada saja yang mengganggu. Setiap kali kita berniat untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Tapi pori pesonai, lang halaniai gabelang iurjau kita nama dear, asal ma ulang hita si panggangguai. Alang edo, asal ma ulang hita sanbalat, asal ma ulang hita Tobias. Lakukan saja kebaikan. Marosuh kalak atap lang sepanjang itu baik. Hata ni nay batape makatakon, ipasu-pasu, ipardiate nay batado, halak na tetap makurjahon hadear. Tapi hita haganupan. Nini ijon bani teksta. Itongah-tongah ni si Dea sedang melakukan pembangunan. Aima teksta on. Sanggah giat-giat ni si Dea melakukan pembangunan. Iboge Nehemia ma jeritan-jeritan. Iboge Nehemia ma dorun-doruh ni bangsa Israel. Madoruh-doruh hai. Ayat sada. Tapi masa madoruh-doruh itonga-tonga ni halak na miskin. Lang pita halak na miskin. Tapi justru nini isobut ijon parinangon pe. Parinangon pe. Do mapak padaskon doruh-doruh ni. Itonga-tonga ni nama buay halani lang tartahan kon. Biasanya ang hita parinangon ken sesakit-sakit ni ahape ang boy do pe itahan doay lang na ido nang lang cenging kan ulu lang cenging sa borat-borat ni ahape ge ang boy do pe itahan itarok kunday parpalapalay do mangalah kunay lang mitor cenging ahage engko boto na makatahon ay be parbapaon pe sunay do. Alo, ang kuboy do pe itanggung nilang pala sa cerita ya bani parinangon masalahon. Ang kuboy do pe, ang kukuat do pe. Tapi nini tidak tertahankan lagi. Sehingga orang-orang miskin menjerit. Parinangon pe menjerit. Bahasa hita ayat 2. Nini, mana pertama jeritan ni si Dea. Buedo hanami sa panganan. Ay buedo anak pakon boru nami. Bereban nami gandum asemangan anjahamang golu hanami. Langadong si panganon. Sonari beda dengan anak-anak ta. Si panganon dong, tapi mangan pe si pata harus si gaji, harus si elek-elek, harus si buat lebih uhurni. On lang, sama sekali tidak ada makanan. Buhay doha nami sa panganan. Tapi langa dong gandum. Langa dong minak. Napaduahon. Maningon gaday honon nami majuma nami. Anggur nami. Rumah nami. Asidapotan gandum hanami halani lohe. Hupinjam gandummu. Borohnya ha? Jumakku. Hupinjam minakmu. Boroh niya ha, anggurhu. Setiap kali au manginjam, selalu ada boroh. Dop ni boys. Rumah pedom mahona gadai, juma hona gadai, anggur hona gadai, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Coba bayangkan hita. Anggohalan ni pasikolah kondo igadai hon rumah ni. Masih ini kata orang lah edo. Anggohalan ni naborit, igadaihon, masih ini kata orang. Tapi untuk hanya makan, hanya loheni boltok, igadehon rumah, igadehon juma, igadehon pohon anggur, wow udah kelewat. Nah, depai. Doma ipanginjam hanami duit, bani galar ni balasting ni juma nami, pakon pohon anggur nami humbani raja. Menginjam duit tapi bunganya sangat tinggi. Hanja ia membayar bunga niai. Jangankan bunga, pokok pun tidak bisa dibayar. Ay mangan pelang. Langa dong be, doma boys ganupan. Diri ni mando tadi. Na paling parah Bapak Inang. Nini bani teksta ijon. Ayat 5. IP. Ia sibuk nami. Songon sibuk ni sanina nami do. Daging nami, songon daging ni sanina nami ay do. Anak nami, songon anak ni si Dea.
hape tonggor ma. Maningon ondos kono nami mahape anak nami, pakon boru nami, gabe jabolon ni sidea. Lang sukup rumah, juma, anggur, nagabe boroh, tapi anak pakon boru pe, doma gabe jabolon ni halak namar nadong. Berarti nah hamai. Pait mai kan? Rumah doma hona gadai, juma doma hona gadai, anggur doma hona gadai, dihut mau se anak pakon boru. Yo. Wah, lang adong pala sunon pait ni kehidupan tasunarion. Lang aido. Boy pe iduki-duki utik-utik. Tapi ini memang sudah kelewat. Nah, kita haganupan nini ijon mambogei haganupanai. Idah kita marah ma Nehemia. Nini bani ayatonom. Jadi manringis maau. Dop hubogei doruh-doruh apa adu-aduan nih si dia. Wah, sonondo hape situasi ini. Dan memang jelas anggo waktu i Persia Nehemia naibotoh hanya rakyat nih bangsa Israel i Jerusalem kesulitan ekonomi, kesulitan bahan makanan karena miskin. Lang ibotoh nih, nasonon parah nih. Ternyata adop ko sidas ia i Jerusalem, barulah ondo hape kejadian na sebenarnya. Jadi memang aido semakin dohor, semakin masuk kita hubagas, ijaido semakin ipahami hita. Oh nondo hape. Oh nondo hape. Anggo pitah ahage parsatok kinan. Sianu ge buzurkan. Kan naido geti kan. Pandangan pertama ge buzurkan. Sianu ge layak tene. Sianu ge sono masam ma. Coba dohori. Dohori. Wah. Boydo lebih kumbani nahu hatakon buzur tumang. Tapi boydo malang. Nah, kita ganupan nini ijon ibotoh Nabi Nehemia ma haganupan pergumulanai. Bahkan nini bani ayat teksta ayat pitu. Jadi dop hutimbang-timbang ibaga suhurhu huhata mahala nasangap apa kopala-kopala. Jadi dukusiboge ai ipatupu ma halak na sangap-sangap, ipatupu ma tua-tua ni huta, pemimpin-pemimpin suku, ipatupu ma bangsa Israel haganupan. Ahama nini Nabi Nehemia. Nabi Nehemia makatahon, ase hubani na siyam penguasa, hubani na siyam si parduit, orang kaya, nini bertobatlah. Anjaha nini, ubahlah cara hidupmu. Bertobatlah dan ubahlah cara hidupmu. Iarahkon Nehemia bangsa ai, age dirini, age haganupan bangsa nadong na ijayai untuk menghapuskan utang piutang. Hapuskon hita maai. Ulang adong be si parido, ulang adong be namarutang, balihon hita ma utangai. Nini baniat 10. Lang pitahai. Yarahkon Nehemia dohoma nini hapuskon. Anggo ongga ipanginjam gandummu hapuskonai. Ongga ipanginjam anggurmu hapuskonai. Ongga ipanginjam minakmu hapuskonai. Ongga ipapinjam konham duit bani selesaikan itu. Anjaha paulak ma hubani sidea sagala nadop ibuat nasyam. Baik jumani, baik rumahni, baik nyombahni, paulak ma ay haganupan hubani sidea. Ase aman kehidupan ta. Ase sejahtera kehidupan ta. Wah. Tutu lang gampang Nehemia untuk makaluarkon haganupan naihatahon niya, ito nga to nga ni bangsa Israel ba ni panorangay. Halanya ha, purinihita pinay patupuay, uy, naay mo bahat ni utang niya ibak. Hupaulak rumah ni, hupaulak zumani, hupaulak anak ni na horja irumaku, isi mo holi horja irumaku. Lang horja na gampangay. Tapi di dahita, ang godom manay bata marhorja, marhita Nabi Nehemia, pasti
Karena itu ini firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Marhite Nabi Nehemia Tuhan bekerja. Anjaha isobut bani teksta nini sepakat doha ganupan halakai. Balihun hita ma utangai. Paula kita ma baik kita ma songon na hinatakon ni Nehemia on. Wah, malas tu manguhur ni Nehemia. Malas tu manguhur ni halani iresponi si dia. Bahkan na terakhir nini nokanai bani ayat 10 toluai. Hupaspas ma partonton ni bajuku niku ma say sonon ma ipaspas kon na ibata halak na sora makurjakon hatai. Baru iresponsi dia amin amin berarti setuju oke diar. Kita haganupan ay mateksta. Itulah perjuangan Nehemia. Alani ay nini bani teksta ijon ahama poin na boy gabe pegangan tahum bani tekson. Na pertama nini marempati mahita. So nasobutkan namin nokan ilobey. Marempati mahita khusus ni hubani hasoman na marsitaronon. Ahado empati. Empati ay sikap mental. Empati ay ijazah seorang mau merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Empati itu melahirkan sikap action, perbuatan. Naboy mangurupi halak ibagas beban ni. Manolong halak ibagas sitaronon ni. Jadi adong action ni. Adong perpembahenan ni untuk meringankan beban orang lain. Sikap empati ondo na ipataridahkon ni Nehemia. Ipatugah hubani Raja Persia. Raja Persia menyambut kasih izin 12 tahun cuti untuk Nehemia. Laho mandalankon rasa empati, meringankan beban Israel, meringankan beban sesama. Bapak inang, sikap empati ondohoma naboy patubuhkon sikap tolong menolong. Sikap saling memperhatikan. Sikap peduli hubani halak nalegan. Sehingga ahan ini hubungan. Anggodoma dong bamu empati, dong baku empati, dong batahaganupan empati, maka terciptalah kehidupan yang harmonis iantara kita. Lang dong jurang pemisah adong na ya atas adong na itoru, tapi saling. Sikap saling lahir ketika ada empati bani Goluhta. Tentu sikap empati songon Nehemia ondo na ibutuhkon hita bani perdalanan ni Goluhta khusus ni sonarion. Khusus ni sonarion. Zaman sonari bahat kesulitan. Ya waktu au mulak baru-baruon ge. Alo mulak au baru-baruon. Jadi sada 2 tolu. Adong tolu rumah. Kun jarak rumah ni bapakku. Berbuali zai 2 parinangon. Au lewat. Lewat au kan. Jadi idilo au. Anggoy huta goranku liana do. Hodin nani ni. Amboru niku. Mamatu amborukon. Baru hapgen ini. Baru rohau. Amboru. Songon na serius ma perbualan na siyamay. Baru nini ayon madabaya nini. Anggoy huta nami ison di hari Kamis do pertonggoan. Jadi ayon madabaya nini. Perjumpahan nami on hari Senin. Mahuam baru niku. Hari Kamison au menjabui pertonggoan baya nini. Ozai mahua niku. Ay madalang ku botoh baya membayan aha snack ni. Halani lang dong duitku. Lang ibotoh membayan aha halani lang adong duit. Apa yang gohita ijon bingung mempersiapkan aha padahal dong do duit. Ya omada beda kan. Jadi suntuk mamborkon lang ibotoh age membayan aha halani lang adong duit ni. Ih andon do inangon nagati membayan lapet. In masuruh kam membayan lapet. Ini niku. Jadi ay do perbulan nami ay baya. Ni lapet maholi hubayan. Tapi saya ngadong duitku. Ipalobay nangon niku. Saya ngadong kumaduit ni membeli topung ni. Ayom mada. Ay sulit do tumang ekonomi nami sonari baya hinorhon ni ahon lang laku ge 3 seng laku. Isuan tomat 5.000 do. Pangutip pero masa dia. Sonai ma lang laku bayan ini. Ay aupe secara hazul maun
Madati mo pangahapkan. Nah, matungon opungkon pedo mo matuan ni nuhurko. Duko siya hudilo ma na mambayan lapeton. Nah, ay sa pigahalaga ni na siyang partungguan isektoron. Pas sektor namin ang huta kan, pigahalaga ni. Paling dong martulupulo. Ha? Ay tulupulo ba? Madaniku. Lapi ito ngayon nakanak na, nini. Oo, niku. Jadi, biasanya ko na siyam, sunay maraha, mambenlapet. Sa diya maboy sa lipartungguan. Kuna do baya mar200,000, baya ko nam. Jadi Roman niku, bayan mabayan tayo marutang ba muda niku. Lalu, ulang patuga bayang buruay, bayan tayo marutang ba muda niku. Saya lawaw, do madam baru, beres main niku. Na artini, sunay ma, situasi ihu tagi. Sangat sulit sekali ekonomi. Sangat sulit. Lang nahuwa tahun, aw mazaguber empati. Ya, lapi. Mawasi pila piyay, mungkin halan yang borukku doay, ang halak. Belum tentu. Nah, tapi iya tahun bani teksta ijon. Nini, empati itu, ang godong bata tubuh rasa empati, izaido tubuh koma rasa ingin mengurupi hasoman, maperdiateihon hasoman, peduli bani hasoman, songon Nehemia. Nehemia, age bisa go kedudukan nilang lupa daratan niya da. Uhur ni mamaizin, sonang doizon. Lang lupa kacang akan kulit niya, tapi dia berempati. Dengan hasoman ni nadong, dengan keluarga ni na adong i Jerusalem. Bapai nang nini, idilo dohita. Ase gabe pasu-pasu hubani hasoman. Sada tugas pandiloon panggilan hubata aima menjadi berkat bagi orang lain. Marhitei ni olat ni naboy tarbahen kita. Lang sama ningun no bogol-bogol lang. Au pe prinsip ku ge, puri memberi au. Agi ulang isobut guranku. Na penting diu tahu ibagasay. Titik. Diu tahu ibagas. On ma pembangunan gereja on, renovasi on. Diu tahu ibagas. Lang sama ningu ting-tingkun, bagal ni uhur ni sianu, pati-patian ni sianu, pembangunan, plafon pakon ni, tempat ni sekian puluh juta. Nini izon, olah ni natarbayanau, tapi dihu tahu, dibagas. Naidasa, wahap, kuria cijantung, semua persimada bani garezon. Langay do, alo, panitia iboto maganupa nai, alo, ang guhaganu pris memberi otik. Elang bahat. Alo, bahat. Ay di arandu ganu berpartisipasi. AGP lang songon sianuay begal. Songon sianuay begal. Tapi semua kita berpartisipasi. Jadi onman ini teksta. Sonahan Nehemia. Rama melihara rasa empati kepedulian bani diri ini. Lang pita rasa simpati na ibutuhkon bani guluhon. Angko simpati Aima merasa kasihan, tapi tidak ada perbuatan. Ay hulung atit ini. Ay mapinguruluk ko mangida situasinya ini nih. Sedih ku ahapkon, tapi lang adong, naidasa terus. Tapi perbuatan nila ngadong, ay simpati doay. Tapi nini buka diri untuk berempati dan jadikan diri berbuat sesuatu menjadi berkat bagi orang lain. Jadi Nehemia masa kini mahita. Tene. Ulang pita dirita na isariok kita. Napa duahon? Pasu-pasu ni Tuhan nadong bata, ulang ay gabi alat manindas hasoman. Halani isobut genok kanay. Bani pramulak ni Israel, han Babel hu Jerusalem, adong do na nabayak mulak. Adong do na miskin mulak. Tapi nininokan, nabayak on, nabahat artanion mulak. Ia memakai situasi ay gabi kesempatan baru untuk mencapai pendapatan yang baru. Ipakai situasi ay gabi pasarian na baru. Ay magi papinjam hon duit. Lani bahat duit ni. Ibain ma ay gabi pasarian na baru bani. Nah asin nasada gabi 2, na 2 gabi 4, na 4 gabi. Wala, masama. Maka ini situasi ay ipakai gabe mata pencaharian na baru. Rohkam na miskin, pinjam duit, bungani sekian. Tapi memang betul-betul do miskin.
lang terbayar siya gay pinjam. Maka ni igadehon, gade rumah, gade juma, gade anggur, bahkan lang terbayar utangku, baru kumabuan ham, buan baru ni, anak kumabuan ham, buan anak. Nah, nini ijon, orang kaya akan menjadi kaya. Doding ni Romai Rama doai kan? Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Maningun sonai do situasi, maningun sonai do si bahenon. Tapi, nini bani teksta ijon. Ipaingat do hita, pasuni Tuhan na dong bata bukan untuk itu. Berkat ibere hibata lang untuk hal na sonayai. Tapi nini, bahat pasuni Tuhan bamu, bahat berkat ni Tuhan bamu, apakah itu kesehatan, apakah ai haadongan, nini anggo dunia punya, dunia berkata punya apa? Balo si hita maai. Punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Lang gabi mata pencarian na baruon. Tapi nini, mari kita pakai haganupanay. Berinvestasi iharajaon ni naibata. Marhitehon niya ha? Empati. Maka ia takon, pasu-pasu ni Tuhan na dong bata, ulang ay gabi alat meninda sa soman, tapi pakai hita maay gabi alat pataridakon, bahwa au berempati bamu. Investasi iharajaon ni naibata. Investasi iharajaon ni naibata. Ay mase nini, ulang itutup pinggol. Kana itu, jangan tutup telingamu dengan jeritan orang lain. Ulang marlipat tangan. Bani saat ibutuhkon hasoman pangurupion. Tapi bere olat nina tarbain. Gogoh na boy, bere gogoh. Pikiran na boy, bere pikiran. Materi na boy, bere olat nina tarbain. Nah, maka nini, mari kita pakai berkat Tuhan, gabe alat untuk berempati, menjadi berkat. Patuluhon, hasilnya maksimal, langroh secara otomatis. Ulang ya gan hita sahali martonggo mitor nokan au manuan gadung. Jagul pagi-pagi. Martonggo au mitor tubuh hai. Sopong. Ulang. Hukum malam marlaku do 3 hari. Ase tubuh, ase marbuah, 3 dokah. Nah, sonahi dohoma Nehemia. Lang izin das Nehemia mitor langsung selesai pembangunan khusus ni tembok Jerusalem. Lang. Tapi bahat do usaha-usaha na ihorjakon Nehemia. Ipatupu raja-raja, ipatupu pemerintah, ipatupu na sangap-sangap, ipatupu kepala-kepala, ipatupu Israel. Ditenangkan dulu hatinya. Ibain lobe saling pengertian. Ibain lobe sedia bahwa sedia adalah sada bangsa ibagas Tuhan. Sarupa do dagingmu pakon daging ni nasadaon. Onma horjani Nehemia. Dop kasiha ganu panai, ipadear, ipatorsa, jenges, nini ijon, baru matubuh hasil na baik. Memang untuk mendapatkan hasil yang baik dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Dop nih Bapak Inang, nini dalam waktu 52 hari. Dalam waktu 52 hari pembangunan tembok Jerusalem sebagai simbol keamanan, simbol pertahanan selesai. Selesai. Dalam waktu 52 hari selesai. Mangse boy salose, halan ini nokan kerikil-kerikil nadong ibagas doma ipatorsa. Doma ipajenges. Kan na do pembangunan nun pudas do kan? Tine Bapak Purhangir. Pudas do renovasi renovasi atas, itu oruh. Aduh gedung sekolah minggu masih boy pudas. Masih boy pudas. Halannya semuanya memiliki rasa empati. Dia tarup doon. Lang gereja ni Purhangir unda. So di hari umay takan gereja ni Purhangir. Gereja tarup doon. Halani gereja tarup, anggo sadang hita, poridong kerikil-kerikil, patorsa, pajengesay. Ase boy, sada maju. Gudong makompak,
kompak hati, kompak satu tujuan, sehati, sepikir ayah habe. Main kon ma. Izini main hon tukang oleh panitia, selesai. Piga doka, 2 bulan Bapak Purangnya. Ma. Bara-bara songonon maida. Anggo Israel 52 hari selesai pembangunan tembok Yerusalem. Masih boy sonai pudas nih? Ya halan yai. Halo zaun nih Nehemia berbuahkan buah yang baik. Jadi langa dong na soya-soya halo zaun nih halak na persaya. Lo zaham pator sahon ni ombah hasil ni holi idi daham. Lo zahita pada meon hasoman hasil ni holi idi daham. Jadi semuanya baik pada waktunya. Indah pada waktunya. Nah jadi onma kita haganupan nini nokanai masih boy berbuah kon yang baik halani sama-sama. Rup berjuang, rup mamikirhon, rup mamberehon ahana perlu sehingga terjadi ma hadiaron tembok selesai dukosiai iman ni si dea Peter bangun, hauhuron ni si dea Peter bangun, semuanya diperbaharui. Tapi sada syarat untuk bisa terjadi pemulihan adalah anggo haganupan hita martoruh niuhur. Aida sak. Anggo lang adong toruh niuhur. Age ahani mu izin. Age sono nomaram bilan. Ahana lang ipak kataw ni panditain. Bilang iya mangahap kun pangahap kay. Rado sonay. Tapi nini ingat. Anggo lang adong toruh niuhur. Kita sulit berubah. Ata na piga hali pe holi yumum honizon pati-patian on manahuzon nini ya parduli pelang yai tiap minggu doi pasinga porhangeron pasal pati-patian ai pa turuk mauzin lo zayan nini lang targuga uhur ni tapi bapai nang syarat aseboy haganupan usaha taai marbuahkon buah nama dear lang pitahi gareja tapi juga i rumah ipak kerjaan atap ijape ai. Haganup dohita mengharapkan apa yang kita lakukan berbuahkan buah yang manis. Halan ini tidak ada halo zaun ni halak karisten na sia-sia. Pasti berbuah tapi dengan syarat. Martoruh ni uhur. Halak na martoruh ni uhur. Ondo halak na siap ibentuk oleh Tuhan menjadi sesuatu yang lebih baik dari hari ini. Tokinari. Selesai ibadah tahun masuk dohita bani horja wagal na passing. Nini ibaga sorja bagal na passing, toruh ni uhur doh mana ibutuhkon. Manandai diri, iseham, ise Tuhan. Iseham, ise Tuhan. Agepe ipake hita, doma itanganta sonariay kan, ruti pakon anggur. Tapi nini, anggo doma ibagas Tuhan, ruti pakon anggur na itangantain, tidak serupa dengan ruti pakon anggur na dong ipasaray. In ay madaging pakon daroh ni Jesus. Hubuat sada gambaran. Adong do irumah ta kain si lopak. Adong do irumah ta kain si gerger. Anggo iparage ham kain si lopak ijon, kain si gerger ijon. Rado semena-mena hitaman doge ay. Langay do? Doge kain si putih. Doge kain si gerger. Halanyaha. Ijon si lopak, ijon si gerger. Tapi ketika na dua kainon ipadomo. Menjadi bendera Indonesia merah putih pakpeham mandogeai izin idogeham berarti simbol negara domai hinaham kan nai maruti pakon anggur anggo iluaran bahat do ruti pakon anggur bahat tapi ketika ibagas Tuhan bani horja bagal na passing ruti pakon anggur ruti adalah akula tubuh ni Yesus anggur adalah daroh ni Yesus. Jangan coba-coba bermain-main dengan daging pakon daroh. Aido hiteita. Boy hidup sonon sebagaimana kita ada. Marhitei pengorbanan ni Yesus. Parmatehi parpuhoni. Aido mambayan ase boy hita sehat jorgit rosi sadarion. Alanyain ini tanda hita dirita. Iseau, iseham. Kita butuh Tuhan bani guluhon. Butuh hasasapan ni dosa, butuh kuasa. Maka ini, holi masuk kita bani horja bagal na passing, say Tuhan mamakaso manihita, ilayakon mahita, untuk menjalo daging pakon daroh ni, menjadi bahagian ni hidup ta, sonari rosi sadoka ni dokah ni. Amin, martongko mahita.
Terima kasih mabamu Tuhan. Bani haganupan dear layak apa hidup ni hurmu. Na terus ibereham mengirik-irik perdalanan ni goluh nami. Bapak i surga, terima kasih koma. Ipaingat kam hanami marhite hatamu. Jadi mahanami songon Nehemia masa kini. Na memiliki rasa empati ketika adong hasoman nami na membutuhkan pangurupion. Siap berbuat, melakukan sesuatu. Tuhan sadar betul doa nami untuk bisa terjadi perubahan. Memang maningon loza doa nami. Memang maningon adong do pengorbanan baru adong hasil na maksimal. Pita hubamu doa nami marondos. Ahape halo zaun nami untuk hidup nami, untuk hidup keluarga nami, untuk hidup sesama gereja masyarakat nami. Yakin doa nami ibutuh kam doa ganupanin. Mar pasu-pasu ham Tuhan. Bani pikiran nami, hauhuron nami. Seselalu mamikirhon hal-hal na madear. Bain sangap hamuliaon ni goranmu. Bapak i surga, itonggon hanami dohubamu. Aganup program ni kuriaon. Aseboy mamar dalan ni bagas na dear domu hubani sura-suramu. Pasu-pasuham ho mahaganup PHMJ pakon keluarga. Sonay haganup majeli jemaat. Sonay humaganup rap pakon kuriamu. Ijapi hanami marianan. Yakin doa nami Tuhan. Kehidupan nami berbeda-beda. Kegiatan, kesibukan nami. Tapi ipasadaham doa nami ibagas pasu-pasumu. Sehingga boy irasahon hanami. Ijapi hanami berkegiatan. Ijapi hanami tading bahasa pasu-pasu hidup ni hurmu tetap menjadi milik nami. Itonggon hanami humahubamu. Aganup pagori ni kuriamu. Mulai humbani dakdanak, remaja, dewasa, age orang tua nami. Angguadong ibagas parna buriton atap na hurang sehat. Bapa lawat kam sidea. Bereham hamalumon. Bereham homa semangat tetap. Aseboy sidea pudas malum. Anjaha yakin doa nami. Berkatmu na terindah. Ipersiapkan ham hubani sidea. Marhitay tangan-tangan ni dokter, perawat, obat, rosi keluarga na selalu siap mendampingi. Sonay humage orang tua nami na lansia. Bapak i surga hubamu yondoskon hanami. Ase ibagas menjalani masa bahagia ni. Irasahon sidea homa langong gay tadikon ham. Sehingga boy sidea tetap marmalas nyuhur. Ibagas mandalani guluhon. Sonay humalay Tuhan. Salose ibadah nami, siol doa nami horja bagal na pasing. Urupi ham hanami, ase betul-betul horja bagal na pasing. Adalah bagian terindah bani goluh nami. Boy hanami manjalo hasasapan ni dosa na humbamu. Terima kasih mabamu Tuhan. Ibaga Yesus Tuhan nami, hanami mangindo. Amin. Paimayon daskon hita galangan ta, tangar hita malobey, hata ni bata nagabi onjolan bata lah humanggalang, ayma natarsurat bani Pasalmen 50 ayat 14. Galangkon ma bagal ni uhur bani na bata, anjaha galari ma bagah-bagahmu bani si timbulan in. Sonari ondoskon hita ma galangan ta.
Tuhan, marimbang pasu-pasu na dapireu. Jawa Tuhan, selalu Tuhan. Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Aku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Beriku Tuhan, menjadi persembahan Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Oh ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tuhan, galangan ni goluku na dopiremu. Sadia harga di Tuhan, marimbang pasu-pasu na
Riap maita jongjong. Martongko mahita mangondoskon galangan ta hubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata Bapa nami, pardear layak janah na unjah huban nami. Terima kasih mah hata honon nami hubamu. Halani tong do ipasupasu ham guluh nami. Doma iha somani ham hanami. Janah ipasupasu ham horja nami das subani sadarion. Sonari ibagas malas nyuhur, roh doha nami mangondoskon buah ni horja. Nado pinasu pasumuin. Gabe galangan hatarima kasihon, pakon puji-pujian nami hubamu. On pesai jalo hamma galangan nami on, bahen hasangapon ni goranmu. Janah mambahen, lambin marhataridahan, harajaunmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, jalo hamma tonggo nami. Amen marhite diate tupa roh doau Tuhan. Hamba panami na inagori atas, say napapasing magoranmu, say rohma harajaonmu, say saut maharosu ni uhurmu inagori tongahon, songon na inagori atas. Berehama ban nami sadarion haguluhan ariari, sasap hama dosa nami, songon panasap nami, bani dosa ni hasoman, namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bobay ham huparlajoan, paluaham mahanami, humbani pangago. Misir manasyam, janah gabe siboan pasu-pasu maham, anjaha sari bani ganup halak. Jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan nai bata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan nai bata maham. Isondangkon Tuhan nai bata ma bohini hubamu, janah maidop mauhurni mangidaham. Idopakkon Tuhan nai bata ma bohini hubamu, jana ipa sorap madameini hubani tonduimu. Amen.
anggur pakon ni ruti, holi anggodom masiap ibuka ruti ini akat hitam mahu atas tandani bahwa sudah siap tene. Tapi anggo atap maul membuka ge marsiurupan pakon ni nasi inang opung tene. Sonai ho mahol ya ge bani anggur, anggodom masalosei ibuka hita akat huatas. Anggodo maganupan holi mangakat huatas berarti dipersilahon hanami ma untuk mangan ipangan pakon iinum. Ya, pasirsir hita uhurta masuk mahita bani persiapan horja bagal napasing.